So we pray Yes, thank you, Jesus. kadagidjay nga government officials, uray pa dito'y Bagyo Benguet, kaya dagidjay nga next to nga agturay. We pray nga isurwam ti Pilipino nga mangpili kadagidjay kampiken ka. Tapno di ka sa maidalan ti Pilipinas, iti prophecy, iti positive, nga may isa ito nga nation, nga agbalin, nga tunay, nga Christian country. We pray, nga daytoy nga Pilipinas, ket mausar nga to evangelize the world, so dawatan me, iti panagflow ti anointing. Hallelujah. Hallelujah. And even, nagiti pa pastor, nagiti ministries, nakakaduami dito Pilipinas. I-open mo ti revelation. Ti revelation, iti mangyari in these last days. Tapno mailasin me, nagiti positive nga prophecy, can prophecy, nga mangyayari iti daytoy nga last days nga ramidan ti enemy. Dawatan mi nga i-guide mo na kami tapno ma-i-guide mi digiti tattaom ti usto nga turungan ken patyan daw Father God. Nagitoy commit mi ken ka in Jesus name. Amen. Praise the Lord. Amen. Talaga kasta. Dati laban. Amen. Tilaban tayo hanga flesh and blood. Ta tilaban spiritual nga wrestling. Spiritual battle. Okay? So nga tikaronaan na nga weapon tayo jay testimony of the Lord. Gospel, prayer, ti usaran tayo ken mangi-preach, agi-stand. Amen. Okay, praise the Lord. Ket tuloy manen, ti panag-aral tayo. So di na palabas, ay surok ka na kayo about the gift of faith. Nga ti gift of faith, kada jay, nakabasi mo't laeng ije knowledge mo, ije word. Hana mabalin, ako nam nga dati gift of faith mo, katawan am amom ije gospel. Tikas na namat lang dadjay, so nakitaan nyo kas pangarigan, Smith Wigglesworth. Amo namat lang ti gospel, ni binihin, amo na ti gospel, ni Pastor Chris, amo na ti gospel. Amin dagijay gifted, it is signs, wonders, and miracles, healing, amuda ti gospel. Ado ngamin iti kakabsat, ako na dati gift ko ngay kat, gift of healing, gift of miracles. Kat mayat ko madihay. Pero in tono, in bagada da jay after, nga, na ibagada, para sa ngay cross-examine, awan amuda ijay gospel. So makita mo nga no, madamdamagit di kaslada kulto nga ag-operate. Kaslada adati karkarading na. Why? Han nga connected ijay gospel jay faith da. Kasjay gamin di ay. Iso nga, titunay nga gifted, mai-reveal ken ka. Jay gospel. Hallelujah. Okay, so tuloy. Mapantayo, prayer pa lang, tinadalan tayo. So tinadadal tayo, nagadon, tinadal tayo about prayer. So tatamanan, tikayat ko ay parang, dadjay, ti-pray tayo, iti purpose iti prayer, i-pray dadjay in workout ni Jesus nga isutag manifest. Ulit ka in workout ni Jesus
ti salvation, in workout na ti healing, in workout na ti panagrangay, in workout na ti panakaikat ti curse, in workout na ti panakapunlutay ti Holy Ghost. Pero, apay nga saan nga mangyayari nga automatic? Kailangan tayo nga i-pray. The purpose of prayer, i-frame the jay in workout ni Jesus ken ka tapno ag-materialize wano ag-manifest. Nalayo? So nga kanyak, i-pray kas marigan. Nakita ka di Bible. Ngayon, workout ni Jesus, nga, kuna na, mapanak ka di heaven, pagsayatan nyo pumanawak, tanong mapanak ka di, ibaon ko ti Holy Spirit, tamakikada kada kayo forever. Numapanak ka di. Ngamapay nga, idinapan ni Jesus si di heaven, bin mabang agpaiso ka nagiti, apostle. Ngam saan met nga, bin mabaamin ka rita tao. Why? Han nga amin nga tao, ket ikarkararag na nga ma-receive na dyan. Amen. Amo tayo nga God is a miracle working God. In workout not the healing. In workout not the deliverance. Ngam apay nga aduti saan nga operate ti deliverance, iti healing. Tadagi jay kailangan nga maikararag. Hangain workout na, workout na. Kuna tayo lang. We need to pray. Okay, pakita kan kada kayo. Acts chapter 4. So nga ti kararag ko dito yung ministry, uray na yung workout ni Jesus, kararag ko nga mapno tayo ti Holy Ghost. Tanapanan ni Jesus si heaven, binmaban ti Holy Spirit, ngam apay nga saan nga mamapno, ti tattao ti Holy Ghost. Kailangan ikararag na, nga resibon na diyay. So, nagtatal na ka. Ura in workout na, han mo nga maala. First akit, bilibam. Aksepam, ikararag mo. Karakararag ko alin ito yung ministry tayo, Lord. Kinunam ni Jesus mapanday heaven. Kat bumabati Holy Ghost. Kat i-pour out mo ka na kami ti Spirit. Isu nga dawatak nga, i-open mo the revelation na ito'y Jesus the Good Shepherd Church. Ta-desirean da nga i-receive na ito'y nga Holy Ghost. Amen. Punwam na kami. Kunak-kunak ijay. Karakararag ko na gini signs, wonders, and miracle. Nga i-prove na the gospel nga ipipreach tayo. Takitaan tayo kani, ipipreach tayo the gospel by His stripes, we are healed. Pero kitaan nyo lata, habang nga ipipreach tayo, adumat taguuyak. Adumat ti masaksakit. We need to pray. Amen? Hallelujah. Tinado magamin pa na amin langan confession. By the stripes of Jesus, I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed. Mayat na jay. Yung mayat nga ikararag yung Lord, kinunam. Kababaan sugsugat ni Jesus, na agasan kami. So I pray, the manifestation na daytoy nga health. I pray nga maawatak daytoy nga panakaagas ko. Kasjay. So nga siya kadigitigar kararag ko day. Ijay sarilik. Amen. Okay, basaan tayo iti Acts 4.
Verse 23, kinggan natin last verse. Pause. So magitayo, di pamutbutang da kadakwada. Amen? Bear me the persecution at this time. Iti church. May met tayo pa lang tata. Kaysa isuda. Kasi isuda pa, sapsaplitan na isuda. Patpatayan na tinaduma kadakwada at that time. Itata, in my iti kasla panaka dajay panaka-treat da. Mabutbutang da, unubutbut ngan da isuda. Ket ti kararag da ito'y 29. Ito yung ti dawat da. And now, Lord, behold their threatenings. Ti pamutbutang da. And grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. Dito'y mat, NLD, and now, O Lord, hear their threats and give us, your servants, great boldness in preaching your word. Amoy iti may saydjay, idi na-receive tayo ni Jesus, na-receive tayo ti Holy Ghost, na-receive tayo ti life nga very bold. Ti life of Christ naturad. The Holy Spirit, Spirit of boldness, na-receive na rin Acts. Pero dito, inkararagdamanan. Nga di Spirit wano boldness, umay manan karakwada. Hallelujah. Isungahan kayo lang, oh, tibiyag ni Kristo na turad, tibiyag ni Kristo, kat when you need to pray, Lord, kailangan ko ito yung boldness nga ag-manifest. Hallelujah! Say, verse 30. Oh, so magkita yun? Inkararag natin signs, wonders, and miracle. Handa lang ay baga nga, by the stripes we are healed. Inkararag da nga i-confirm ni Lord, it is signs, wonders, and miracles, healing, jay preaching da. So nga na, jay mat ka na tayo. So nga ipipreach ko rin the gospel, nga kasmarigan, He became poor, that through His poverty, we might become rich.
Binilip tayo ay. But you need to pray. Lord, dawatan me. I-confirm mo ti kinarang ay, iti biyag ko. Dawatan nga work jay spirit of prosperity nga na-receive ko. Kasi ti prayer. Ulitok man ti kararag hang ka mabalin nga karkararag jay saan nga in-workout ni Jesus. Because you are violating the faith. Tati faith, jay gospel. So, nagkarkararag ka, mga rigan, hanggang workout ni Jesus, kasi ti healing, katagkarkararag ka ti healing, hanggang masungbatan, tas saan nga in workout ni Jesus. Kitaan nyo amin nga prayer, magnaamin jay in workout ni Jesus. Apay nga, ag-work jay signs wonders. Wala tayo workout ni Jesus. Apay nga bumaknang ka no kararag ka, nga approve ni Apo Diyos si nga prayer mo. In workout ni Jesus, He became poor, that through His poverty you might become rich. So nga the purpose ni prayer, kararag mo jay finished work ni Jesus, tapos materialize. Ang kanumaw dawat iti Diyos, ijay saan na nga inted ken ka in Christ. Saan ka mabaling nga dumawat iti Holy Spirit no haan nga in workout ni Jesus. Ngam gaputa in workout na napanday heaven, bin mabati Holy Ghost nga regalo ni Kristo iti amin nga mang believe kanya na para kadakwada ti Holy Ghost. So ano i-frame nga, Father, fill me. Punwandak ti Holy Ghost because tinaipangato ni Jesus binmabati Holy Spirit for me. Amen. Hangka nga marigatan nga mang-receive. Kasi iti prayer. Hallelujah. So nga niya nangyari dito eh. Di after nga nag-pray na, inkararag na ni signs, wonders, and miracles. Ada ti kuagamin. Kasmarigan, kung nati word of God, numangted ka, maikan ka, sukat, rukod, nga nasatsetsed, agluplupyas. Amoy iti interpretation ti na dumay no need nga i-frame tagijay titer, giver iti church. Tan ibabaga ka nung ano agited da, masukatan nga masukatan, tinasadsed. So, han mo kanon nga ikararag di offering. Nga talaga no inted dan mangyari da jay. Because that's the word. No kasjay amin ti pananaw, awanan ikararag mo. Because, kung ano mo ti Biblia, no i-preach mo the gospel, mapakuyugan ti signs, wonders, and miracles. Ti urehan ka karkararag nga, umay ti signs, wonders, tan naibaga nga, no i-preach mo ti gospel, sumurot ti miracle. Ngam apay nga inkararag na to eh. So, na dumahan na mauawatan noon niya ti prayer. Ti prayer, pang ikararag, ti manifestation, siya in workout ni Jesus. Dito pa'y umay ni Jesus. Kitaan niyo ijay revelation. Umay ka, apo mi. Apay nga idawat na pa'y lang, kat talaga mo't umay. Hallelujah. Kaya-kayat nga po Diyos sa may salakan aming nga tao. Binayadan na ni Kristo aming nga basol. Kamapay kararag tayo, O Lord, sa ginom ti puso na, tapno maisalakan. Hindi tayo kung mga kay kararag na yan. So nga nagdiday nga theology, nagdiday nga pananaw, ket unbiblical. Haan ngagpaypayso, nagdiday nga pananaw. Ada pa yan di maibaga, antayo nga ikararagan nga, panagnakan ni Apo Diyos si Sauna, the signs, wonders, and miracles, no na-receive mo dyan life of Christ. Taadan ken ka dyan miracle life. So nga no need to pray. Apa nga in pray na nga dito eh.
Amen. So for me, ipipray ka na dyan life ni Jesus nga miracle life, ag bunga, ag work ti miracle in my life. Kasbali yan, seed. Seed ti beans. Di ba no inmulam da jay? Talaga nga normal, natural, ijay bukal nga numabasa ag tubo. Kat ag bunga. Apay pala nga ikararag yu jay mulayo. Ha? Wen ta ado pisti. Ado iges. Ado demonyo. Ado mananakaw. So nga apay ikararag yu jay finished work of Christ. Nga mangyari kada kayo. Wen ta adan ni Satanas nga madina nga ag-manifest. Padasa na nga ikarga iti panunot yu. Ti doubt. So you need to pray. Awan ko madimonyo, usto ta ko nam. Urehan ka nga agkarkararag. Amen. Tadayag kararag iti Garden of Eden, di awan pa iti basol. Sadag kararag, idinatnag na ti basol. Hallelujah. Malalayo ba na gito eh? Iso nga gaputa, adu pa lang demonyo, ada pa lang doubt, adu pa lang iti disturbo, iti panuno tayo, iti faith tayo, we need to pray. Hallelujah. Naala yun. So, anya nangyari? Approve ba ni Lord? Yes. Verse 31. After this prayer, the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Pakita nyo. Diyan nga nagungun, diyan place nga ayanda. Amen. Takit di kumati abutan tayo Awan pa nagungun nga building nga nagkararagan tayo. Dito nagungun. Naginginad da. Amen? The presence of God. And they were all filled with the Holy Spirit. Tandaanan nyo, in the Acts chapter 2, napno na the Holy Ghost. Ngam tinaipuno ka nakuwada, tinaited ka nakuwada that time, speaking in tongues. Dito'y mat, napno manen, so na di kanta nga full of fresh on me. Apay, ada dito'y, napno manen. Ngam tinaipunon ka nakuwada, boldness. Kaya agaramid matlang the signs, wonders, and miracles. Amen. So ulitak manan, ti purpose ti prayer, tapno ikararag mo, in workout ni Jesus, tapno agmaterialize. Agmanifest. Or i-confirm ni Father God. Ni Kenneth Hagin iti, at tinabasa kabuk na. Ngayon, ministry na awan iti manifestation ti miracle. Kat berberu ko na diay. Katuang time, nagsaludsud ka ni Apo Diyos. Apay nga awan the signs, wonders, and miracles. Preach my word, kuna ni Apo Diyos. So, in-preach na. And then, awan pa lang. And then, kuna naman na napay nga awan. Pray. Ikararag mo nga i-confirm ko. Jay saok. Santo Romuar. Hallelujah. So nga uray mo nga i-confirm na jay sa una, ikararag mo, Lord, i-confirm mo. So nga dito, kararag tayo, confirm mo, jay gospel. Ngadang-danggan mi, jay maipipray. Jay, may karkararag, jay maipipreach. I-confirm mo ito, signs and wonders and miracle. Hallelujah. Amen.
So nga kailangan ikararag tayo, signs, wonders, and miracles. Next, nakitan tayo Ephesians 1, verse 16. Ito yung manan di mas grabe. Adala garud ken kan, ikararag mo pa lang. Jay adakin kan, ikararag mo pa lang. Basahin tayo. 16. Pos tayo ba si Jai? Ano tayo kuna na? Ngayon kararag na? To give you spiritual wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. Di ba the Holy Ghost sa dang kanakwada? Ephesians na ito eh. Nagito'y na baptize ng the Holy Spirit. Di ba no, adakin ka the Holy Ghost, adakin ka the wisdom? Because the Holy Ghost, Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of knowledge, aday Isaiah. Spirit of the fear of the Lord, the 7 spirits of God. So, adakin ka the wisdom, Spirit of might. Kumabang kararag na ba lang? Di sinumurok ba ni Jesus king ka? Hanba nga isunod the wisdom of God? Oh, Jesus is the wisdom and power of God. Hindi di sinumurok king ka, dadaking ka. Kumapa yung palang manan na ito, kararag na palang dadjay, spiritual wisdom, insight, knowledge. Inaawat mo lang arun. Sakto ba'y? Salvation. Inawat kong salvation. Pero kararagak, Lord, pakita man din na kay salsalakanak. Na isalakanak, iti sakit, ti basol, ti lunod, ti poverty, ti demonyo. Ngam ipakita man, Lord. Nga dagitoy kat na isalakanak nga talaga. Kaya't ko nga maawatan. Kaya't ko magkaroon tin knowledge, insight. Kat adan kanyak na-receive ko ng salvation. Kasday ti prayer. Hanga na jay sapatos nga kanayon uno, makan uno. Ti prayer, ikararag mo, siya workout ni Jesus, tapno agmaterialize. Maawatam. Siya kalabahan. Kasparyan, agtatangsan. Kararag mo pa lang, Lord, ada kanya kong speaking tongues, pati surwanda ka ag-tongues. I pray nga maawata how to use speaking in tongues. Pwede ka say. Amen. I pray nga ti speaking in tongues ko kat umad-adupay dagijay syllables. Jay words. Jay languages. Tapno adu ti speaking in tongues ko. Nakita di problema. Kali ti managkararag. Hanga na dyan ti ipipray da gamin. So mas dao ka, confess ka nga confess, mayat di day. By the stripes of Jesus, I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed. By the stripes of Jesus, I am healed. I am healed by the stripes of Jesus. By the stripes of Jesus, I am healed. I am healed by the stripes of Jesus. Ikararag mo, Lord, anyang gamin na ito'y stripes aya. I pray nga maawatak si panang bayad ni Jesus
ti sakit iti bagik by His stripes. Takitaan nyo ka di kaniyak, nabayaga ko na, ti kunak amukon. Pero still nga, dadag iti attack lata pa lang. So, dahito iti prayer ko tata. I need to go deeper. Iti knowledge titoy. Kasano may guide ko ti tataom. No, hang kamaawatan. Kat kaputain workout ni Jesus, i-confirm ni Lord ti binilip tayo in Christ. Okay, tuloy. Verse 18. Okay. So makita yun dyan, I pray that your hearts will be flooded with light. Tagpaiso nalawagan kan. Pero palang till light, na dagitoy nga gospel, ijay life mo, baka pailaang 12 volts. Or 6 volts. Kat till light, na degree data. Or, ti wattage na, wano voltahe ti kuryente nga work, kat adada jay, nabababa. Tabaka nalawagan ka, 12 volts. Ada ti 24 volts. Ada ti 220. Ada ti 1,000. Nulawag nga iti initan, manungata, nga wattage, or, kuwalatan, karkaro jay lawag ti Diyos. So ay kararag mo, flooded with light. Adan ken ka, pero more pay. Amen. Amen. So nga uri na kayo ngayang people, kararag kayo malukatan di matayo, ta makita yo day, dapat yung nga makita. No blurred ti panangkitam, an mo nga mono, sinon to ti ma-partner mo, you need light. Pray. Uray no adada de konam nga, ay dinay anakak adanti ni tatadya para kanyak. Adda nga talaga. Pero among ba nga isuna na jay, magna-magnay di sangwanam. Nung ni Satanas nga, itinang ipapagna. So you need to pray. Lord, amok nga pinaparswam di para kanyak. But sino nga talaga? At datin workout ni Jesus for me. Nga talaga nga para kanyak. Ilisilak ka nagiti parparang ni Satanas. Day iparang mo ti makitat. Amen. Na kayumat nga ubing, nung narigat nga makontrol, Lord, i-control mo my heart. Ubingat pa lang. I need patience. Uray no at that is spirit of patience, you need to pray. Nagideti para yute. Kasi kasayo. Amen. Tanyo na kami kinantiyo ko tagtatang sakit. Santo ni Rumwar. Idadaklaon yun, Jesus. Ado mo tagpipila Saan nga siya tagpilpila? Ano tagpipila? Dinayabanak ti ministry. Dakman ka kumarakararag, O Lord. Anak ko mga ditditurwo no
maisabsab iti kong komporme. Padamot lata diyay Ni daytoy nga tao no diyay, ni dayay. Kunakunakat. Awan mo't. Tayo babagak ka ni Apo Diyos. Tadya talaga nga ije unag. Hanga jay mata ti masurot. Jay spirit. Dadak ang tatangs. Ibaunda kanya mountain trail. Tatangsak ta. Ag karargak may panggap ti ministry. Harabahay, harabasak, harabahan. Hindi mga mano siguro nga minutos ti speaking in tongues ko. Dandanikan mga sawa. Kuna na. Makita yun ay. Pada ito Imbis nga ministry ti kararag kukot. Apa ito asawang dito. Sino nga ito asawag? Paano nutok nagay babalasang iti lugar mi? Awan mo ti jay. Adagayam ni Mrs. nga agur-uray. Kita nyo, di kami pa nagkita. Kami baga nang dandani ka mga asawa. Di mapanak ijay. Adagayam na isasagana. So nga dadaki jay, ustumot nga agila ko, ususo. Siyak ti customer na. Nga awang ko kwarta na. Kasam, ni Brother Salduti para bayad. Amen. Iso nga di ko akat, masatisfayak matan, no asawak ngay, mabalilatan ni jay pusok, no kasano ngay, no anya mangyari, di ministry, no kasano ngay, no kwa, basalatan mapnukan, iso na ito nga talagan. Kasjay. Hanga di ay, mag-asawa kami ngay, wala hanang ngay ngay labati badok, ayawan, aguray ka nga, no kasjay. No, dahito nga ti mga asawa kanyakat, aslamat, naungot. Kung kunana pa lang, awan, ngamuren, no medyo naungot masit, basta kristyano, sa pangrigan. Naungot mat, agbalbaliw da ita. Ano ti may kaskas siya ijay, sige kitdi. No kung kunana, mabalin. Amen? Ni, sursurwak pa na kayon. Amen. So, kailangan flooded with light. Adan light ken ka. Tadangarod ni Jesus, I am the light. Nga maapay nga, adati flooded with light. So nga dyan, light ni Jesus, ikararag mo nga ag-shine. So makita yo, kasta ti prayer. Adan ken ka di spirit of prosperity, but you need to pray. Nga ag-work in your business. Iti panagplanom, ket makibiyang, tapno rumangay ka. Ngayon kanyak ti ministry di, karo di agrurugiak, ti Jesus, the Good Shepherd Church, many times, nakayat ni Satan ngagbak outak. Kapo iti finances. Ayat na nga panak ag negosyo. Ni Satan adi ay, kayat na i-give up ko ti ministry. Kapo tado problema. Tainak ag trabaho. Namin ano, nakasnyay, nga maamok nga I am called. Na ayabanak, nakitak ti vision, nakitak ti million people, iti maysa nga crusade. So nga tatagat, ikarkararag ko lata diyan kini Lord. Iso ti lablaban ko no maminsan, iti health, wano da ti protocol, at dapay, ti time, magkrusidak,
ti agatindans ti milyon. Because of that vision, nga nakita ko 1989. So, dadya lang tilaban ko. But I'm praying kasi kasla no ada kay di situation nga adot problemam. Kasla malipatam amin na gijay. Ngayon pakita ni Lord, uray amom, namin anudak nga kinasaw ni Apo Diyos. Iti ministry. Ngam adumat nga time nga kaslak ag back out. Timay sa kaduan nga pag-back out ak iti the finances. Nakakaasi kami. Halos nag-start ka, one kanam, ipakan mo ti pamilyam. Kasi ito nang nangyari. Itata, dadya tinangad adalak mo't lang, Lord, I know nga naiyabanak. Yung makitam di mangyari kanya, agis struggle ak. But, nakitak ti vision, naiyabanak. Kahit kung ituloy, pero addaak dito'y situation, nakasla, nalipat ako nagijay nga, panakitong tungtong mo kanya. Ada dagiti kasjay. So, adak man na nagpipray, I know I am good. Pakita mo na ayabanan. Ipakita mo nga talaga ti ministry nga nangayabam kanya. Tulungan daktap no saan nga iti finances ti focus ko no dikit di iti ministry. Kakasjay. Kana nga naka-overcome. So nga dada ito'y iti pagamuan ni apay mapantayumot. Pagamamam katadakmot na ijay region. Iti kwa kat awan ti pag-upisinaak. Iti damdamo. Magmagna kami kinimisis ti Bagyo. Kaya yan ti Ubi nga rin. Yan ti Makdo. Ang tangadok. Tadjay church piman da ito ya. Kung nakijay, dakadakal ti banner da. Oh Lord, makopisina akmot nga dati kasta. Kung nakijay, sa kangursi nga, kasla awan pag-asa. Bagyo niya yan eh. So, iti kasay, naupayak pa lang nga awan. Idi kwa, napantayo ta, istorya ak lang digitoy. Napantayo dita KM5. Nalilipit tiyay. Pinalawa mi basit. Ada na ornong 12 tao. Diya kami nag-start. Kada bumaybayag, napantayo di Bagyo. Medyo puminpintas sa opisina. Idi kwa napantayo di KM3. Di KM3 nagarami na ito opisina. Agtutod. Adot lamok na. Kaya po ti opisina ti pastor. May medyo opisina da gilaklako ti motor dita. Adot ti ririk. So na dyan medyo madadal ko. Lord, ayan na ngay. Chain work out ni Jesus. The gospel. When bagam, He became poor. That through His poverty, we might become rich. So dyan, irugi ko ni Kim 3. We are rich! Yan. Uray na iimot yung kongregasyon. You are generous. You have the life of Christ. Oh, look. Kasjayan, nagpaliwon de mensahe. Ingana nga i have absorbed, ingana nag-change. Amen. Kana nga nag-change, hindi nag-change sa ni Jai, santo in may dutoy. Karkaro nag-triple ti attendance. Ang kugayam nga mo, mapantayo pa igayam man ti YouTube. Ganan ti international. Amen.
Tatano, finances, wano makan, solve. Adon ti makan, agpipila. So nga, awanan problema ka dyan. No, dikit ti to preach the word. Iti adang ikarkararag ko tata. Siya iti focus ko. Hallelujah. So makita yun ay, may kasta ni Lord. Ngam, iti kararag mo, i-confirm na, that jay finished work of Christ nga binilip mo. Pagamuan, that jay, tang-tangadon mo kinimisis jay UB, iso jay church sa tata, jay Bagyo. Naala tayo mo lang gayam liyay. Ada opisina tayo jay. Amen. So kitaan nyo, kasla ka imposible. Pangalalaan ni Pastor Romy ti pagbayan na. Ayan na tilaing na. Niya po Diyos tilaing tayo. Niya po Diyos ti kinabaknang tayo. Niya po Diyos ti provider tayo. Na isitel tayo ang kanya na. Dadyay tinag-change sana. Ken ni Jesus Christ aminen. Hankan nga agtatras, ijay bulsam, ijay laing mo. Tanakita mo nga jay finished work of Christ, the source. Dagi jay blessing mo. Ni Jesus aminen. So nga dagi ka mapagpagnaam. Padpadasan na ka ni Apo Diyos nga pinuon tapnukin ni Kristo kang agtras. Jay finish work na. So gaya maidikas jay tinang nangyari ka niya. Kasla na iimot ti panangkit-kitang piman ti kongregasyon oray. Adamot ti gibar nga sumagmamano. Ngam na imot lahat ti panangkitam. So nga di ba pastor ka kasjay, mauawatak tanunong danggap ti preaching dagat. Sa bali, pasagit nga eh. Ada pa iti mang picture piman, mang video. Agi ba pray ti talbos, uno piskaw, sana ikarga. Dahil ti sidami. Sana yaban di anak na sasanguhon na di. Siyempre, maasyan kami man sa kati kongregasyon. Pero di nag-comment ti kongregasyon nagat, mayat ta tauray siya isumot sindak. Ngam kanya kagat, pasagid mo na ito yan. So nga, maawanan di ay kakasjay. No maikararag mo, dagiti finished work of Christ aglawag, umayjay flooded with light. Tuloy. Kitaan nyo, verse 19, ikararag kumat, nga maawatan nyo, nukas ano kadakkel, ti panakabalin, ti Diyos, kadatayungan na mati. Tinaduma, nga adan kadatayungan na mati. Adda lang arudon, inkararag na ba lang? Ket na ito'y nga power, isu di inosar na di pinagungan ni Kristo, manipod ken patay no kitaan tayo sa mga saruno. Verse 20. Oh, anya nga power? Inosar na nga ng pagungar ken ni Jesus. So di power ka na tayo nga believer. Gasam na ita, kinang pagungar ken ni Jesus, di body na, so di power nga da ka na tayo nga believer. Mababay nga ikararag na palakat adda lang nga rod gayam ka na tayo. Ting kararag na understanding.
tamaawatam jay adyakin kan. Amen. So nga dagid jay ti kararag tayo. Addan ken ka ti Dios. Addan ken ka ni Jesus. Addan ken ka ti Holy Ghost. Adaan mo mi di gospel. Ngam apay nga i-frame ba lang? Ti kararag mo jay light na, jay lawag na, jay understanding. Tauray addan ken ka, han mo lata pa langgam nga naawatan. Nagiti addan ken ka. So you need to pray. Whew. Okay. Mapantayo ujay 2 Corinthians 4:3. Chapter 4, verse 3. Okay. Kita nyo kaniti good news. Mabalin pa lang mailamang. Apay sino nang ilamang? Verse 4. Oh, kita nyo, jayhan nga bang believe, mabulag ni Satan. Han nga da jay lang unbeliever ito eh. Even nagijay nang receive ni Jesus, nuhaan mo nga biliban nagijay messages, the gospel, kaya da ka nga bulagan. So you need to pray in the light of the gospel. Amen. Tati kayat ni Satan, hanyuan anda nga makita jay glorious light of the gospel or good news. Sanda nga maawatan the message. Isu nga, kailangan ay kararag mo. Nga maawatan ti good news. Ag light, ag shine, can cut the good news. Amen. That's the reason. No apay nga ikararag mo, pailaeng kat in workout na lang arudan. Hallelujah. So ti prayer, pang ikararag, ti manifestation, panagmaterialize, jay in workout ni Jesus ken ka. Adan ken ka or bagi mon, pero i-pray nga aglawag ken ka. Agmaterialize ken ka. Woohoo! Najay, ti kausaran, ti prayer. So I encourage you to do this. Tumaklar tayo. Thank you, Lord. Let your light shine. Father, and our spirit, soul, and body. I-reveal mo ka na kami more and more the gospel of Christ. I-reveal mo na the finished work ni Jesus. I-reveal mo kasano kadakkel, ka-powerful, ti power nga dan ka na kami. I-reveal mo kas ano, kaadu ti kinabaknang nga natawid min. Ipakita mo, Lord, kas anon ti panakalinis mi, talalinisan kami ti aming abasbasol. Pakita mo, Lord, anyan nagbalinhan mi as righteous in Christ. Amin dagito in workout ni Jesus. But we pray nga ag-work, ag-manifest, ag-materialize kada kami. Salamat. We believe kas may sursuro na gito yung asom. Kitag-effect, ngag-effect,
iti panagbiag mi, ag-materialize, ag-manifest, agsiputawan ti ulbod. Iti saom, tin workout ni Jesus, nalpasen nga nakasitel. Awan iti makaibabawi jay, nalpasen nga na-workout. Pero kailangan mi nga biliban, kailangan mi nga maawatan. Ijay biyag mi iti kinagpaypayswanan, agsibot na kinunam, nga maawatan mi, maamuan mi di pudno, ijay kami lang nga ma-set free. So Father, ituloy mo nga ipakaawat, nagitoy nga saom, karagitoy nga umay, tapno ma-experience na the benefits of the gospel nga nalpas, nga na-work out para kadakwada. So thank you, commit ko isuda king ka, na protektaran by the blood, na bendisyonan by the power of the Holy Ghost, ket umay kadakwada, iti kinarangay. Jesus' name, Amen. Amen.